Tuh, siapa orang sangat mak, boleh kan tak sengaja. Delok apa nak, nyaman kilo sengaja. Kadang odik ngak ria, kita latih ngate, tapi le kibede pe le labuan. Engki mak, Dan dia masalah labun masih nampo ki nak. terus kenapa mak? Perkara kena dia, lebih biasa nyaman odik. Saya nampo melarang dia, saya cek tapi ki bisa aku suzon, dak Gusti Allah. Saya banyak, saya labu malah suuzon, dak Gusti Allah. Engki mak, Iya saya ngak mama mesen lo. Dak rumah bayi kepada enah. Hede kau tu kusnuzon pen asokor dak Gusti Allah. engki mak. Jelah tuli masuk pada por pas beco. Sana mah ada papa capke dak sopukan. Oh, engki mak. Dia nama kawan dia kan cek nak sana nomor yang ada pada pasti aki lo pada janjinya minta uang lo pas saya pura kena ke somor bae san misan mulai lang saben Mega TV. meta aku tu dong ya kan jangan nyades kan Itu apa? Itu malah sambil latihan. Ben boleh. Kok benih kan lat telat. Kan kini sampai tabuk saya dapat. Kalau saya kabur kan musuh hidda juga. ya makut pas level dah daru pas jah habis tu pas lah lagi gratis Maklum bos. Tang mami tak ada. Sengelatin dan kok sarapan. bawa man air kan ring sepona pembantu ya coba lah agak kili sekali ada tinan ring sepona Maklum bos. Reng dia nang anak tunggal. Jadi minta apa-apa ya supaya badan ni. Ben boleh mak purna kaki kesapakan tu. Kan itu jahil siapa. Inja. Engkau orang makan lek kocak mulai kata aku. Mon soal bab reng tua. Engkau cak aja ge dapat. Mai lai seginya banyak kan tu lekot cok domino ya. Tos lu. Area sultan katek apa tenggongan. Banget. Mereka ngisa. Lah tengkongan bae tang dekat teki yang gue. Ya mayo. Oh, mon sedia ke gala. Kong. Fa, Engki mak, kena kelunak sekejap mama teratukan tu. apa kau mak? Menjak mama tanya tanya. Kan bang le kelas telok ya setia. Seminggu aki kan para lulus. Engki, Pangateron hedi je dari mana setia. engki pengaturan bulan ni kak, pro kuliah mak. Terona kuliah ada kemah. Engki je sabi sa bulan ni kak, pro kuliah ni Mesir mak. Abu, baca cuna ada kada Mesir. Ada sekolah nang kena. Engki kuliah ni kak kentro nerosakin pengaturan almarhum bapak, sekali ma bapak kadin tu, tro tetia sarjana hadis mak. Maki mama tero kina, tapi mama ada remu ya rasanya corak lo sanggup saya ngebiaya akhirnya ya dana. Ampun mak sampai neka lo usah mikirin biaya nu kuliah. Insya Allah mana bi kuliah keterima. Kuliah ni kesambian aku mak. Tikal kuliah kentronya orang tua ni sambian. Sarang itu ni sambian ni kem. Maki dua lo usah pentain. Mama siang malam kedua kina baang na malah sukses. Mungkin mak. Ha, ya deh. Kalau boleh mon setia ke. Wah, apa pakal atok. Gue sambu kena Ya betes macam dasar. Tak jane dapat mun kalawa sambu. Cece mun menang TV. Orang tak bambu. Kali boleh kau terus. Ya dia mau boleh. Mun betes dia tak berubah.
Ben boleh kota ning bitabit. Tan jam tayang terbasta sedia bos. Pas lah ngalai artis boy itu mat. Benida iya ni. Roma ada orang. Apa ngocak keluar. Mbok mulai kelang kok. Mulai ngaci. Tak ada. Mumpata Roma ya songoren. Pakamam. Hei DJ mat. Mun suruh ngebay alasan. Celebaran mi seleper. Mari nama kile berdering romana. Hei DJ bakun semunde. Ya itu kamu tahu ni. Wes lanjut ke laku boleh. Hei dia aja lungkir lah. Apa itu? Enja kau motor renci tengate. Ben tak dengar. Sekian sok kau ada lambung. Beden apa kak? Punten tat. Keng ngerasa naba. Abi telah kalian tidak ada aku tu. Benekon abit kak. Lakarnya bung lulus sampean sekarang di pekarangan kula. Makin putaran sampean kisah ampun lulus saya sekolah. Angkine kata. Eston segar buka mula. Sarang ajung nanda. Karena tuh gede gimana? Pola keng nambah orang itu mbak. Enten tat. Aspa deka sekecaki lulus. Boleh tak awan yang karpe. Cak pas mau temu sarang buku pas macam asilat. Lene kesagar wakat. Asmat neka mako elakar sering ngucul akal. Ima seburu tepang sapuan. Ima selam mulak sekanjang. Pokong asmat neka pakai komplit kak. Tao neng tat. Mon kena kada kuliah. Asman deka terus apa kuliah Malih dah pada mi orang. Lo napa kak? Sampean agak doan ngenangan neka. Tapi nampun sampean kau nenge. Jakun karo pengetero seraja. Tapi terakhir ke sampean de pangeran sampean. Kangkui napotan sampean. Kau tuh lebih raja daripada pengeteron sampean kak. Engki tat. Kimpon sama neka saus tat. Boleh ki peleman. Oke ngereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacem fi, ijo nak. Kema. Kena masuk ngenangin keldo nak. Kiwi. Hede kan sekelas masuk tofa ya nak. Rencana na marina sekolah lanjut lagi dek kemah. Kunten pi. Kuna terala aku Oh, rakaran dia rencana lah ko nang kemah. Ki kurang ngoneng pi ki pada resarian. Lo lanjut berapi? Tahu fa. Lo semangat sekali kok sana kau muka atau tebak buku. Keringkingan tandang rasana. Nulis setok fa. Wanita daerah mbak. Iya, mau rencana kok sih terus lanjut tapi bi tak tahu bilang kok tes sendiri. Tahu nak tofa cewek nasi terong lanjut lagi dek Mesir. Bah, hidup pas tak aku lu fa. Iya re yang kau kira metang kaca. Informasi tes dari share. Iya, bila jadi. Mun dari bacaan nalakku fa. Mun ada orang. Deking kau sengaja nunduk tanggan cak. Oh iya, kau minta tolong ni. Ya wes mun dia. Deku aja header kalau melu. Kau tu pada neng lokasi tes station. Karena dia lepas careng dia nak. Bokong header dia jawab pertanyaan sebab dia juga bener. Mun perlu be header juga tambah soalnya ni. Mek bola pas langsung terima. Wah, hede ji lui. Aku joto tapi engkau kelangkung ya. Iya lah mat. Ya wes yang kau langsung mulai baik. Oh iya. Pi, kau dah langsung play mana baik. Sampai kau lepas kan ni. Mau bus sampai berapa hede cong? Ning paham pak pi. Abu, macam banyak siapa nak? Kisah kau ni saya paham pak. Hede cong, lebih hede cong. Yelah tengah tengah. Kini. Ayo pak. Oh iya. Oh, kimpon mak. Kula nyonet mak. Kemai dah nak. Terus amit ada jombong ustaz kadin tu terus amit se ngiring tes. Ya wis kalah mande ya nak. Kimpon mak, kula mangkat mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak.
Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillah. Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Allah. Nah, baiklah aja. Punten Ustaz. Allah. Tunjuk. Pas kebenaran jong hedekan lah. Thank you Ustaz. Deku engkau minta tolong dede. Deku kelaku jia. Mbak seera berarti hede. Minta tolong pakane pekenyang. Terus mari jia beda atraki di rumah timur jang ya. Olana goca kabar lo kebaik eka di itu. Thank you Ustaz. Ntar kan aja pun apa disekakan deh. Anu Ustaz kula kendro nyohon sampung tuana sampeyan muka-muka kula nih kaman terlulus ya. Oh iya, insyaallah. Insyaallah itu bakal selulus ya. Mungkin mana base ka dito tat kula amit pleman. Oh iya jang. Kimpon tat. Leman tat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuk. Mi corai pak kolabon. Positif tadi siapa min ka diri. Jak makelan dia pak. Pakun karo po ben saya kinaki. Mun kunci na pa ikipe. Tebe la kong kuakala. Malebode saja gemukko. Welok masuk jong. Masuk di kamu pak. Dari labeng jong masa pas dari jendela nah. Tak pasang ku maling ada. Ya kau tak muntai kunci. Ada iya. Jong, Launan gitu ya pak. ence dengan dia parlo. Sekecil kan dia lulus jong. Iya apa kena. Ya ence. Masa apa sih dia tak terlalu pada bioreng? Korang dapat bi orang dah remah pak. Jangan kau ya elong lebeda. Mata apa nempole. Ya lebada bi sarukan lah. Iya benar je ya maksud tengkok jong. Masa ada pas tak terlalu kuliah adakah? Ya mon pengetahuan atau pak. Kan kira seharian selo tapak-pak ben buku. Enjah itu jong. Cek karo nulis bi baca lekah macam cek tak aku. Ya mon dah ya. Marah kakek saya kuliah. Engkau sawi sudah. Cek itu jong. Ya mulai pedang ada kapi jong. Kakan be. Le kasar dulu aja be. Nyaman walaupun ada suara sana. Cuman kan pakin ku tak ngakan apa be. Pakai mele. Engkau terus apa se rasa nasi badan. Nek purun empe bisa kadek dok. Uje. Wah, letak karuan kong kue demat. Tak apa. Demat lagi mah. Deh taruh karuan pak. Be apa ya cekakan deh. Sabin kan bila dah. Ngorotes na bahasa nembi. Boleh kinyamnya kate demat. Ano apa ini? Jangan lebat. Nek purun na kol jeri kaki me nyar melak mat. Uno yang kena apa beda fa. Oh iya fa. Ada ni bese. Taruh karuan ko ring dalak ko na ke besse na kanari. Terus bese. Isa pa orang standar ke besse mat. Iya kan nak lu. Oh lagi nyaben nyalakan tela di fai. Be area rahasia malete kiting bi orang. Cukup kita berdua ada iya. Oh iya Mario. Awam be macam lo raja. Masih jual dek oleh bese. Wah di taruh karuan ko na kanari ya. Sesak kasak fa.
Area cukup kita berdua itu solusi yang terbaik. Solusi. Solusi. Iya ji maksudnya. Nggak kita ada karuan, Pak. Mulai, Pak. Hede boleh, Mat. Ara apa jak assalamualaikum dulu ke Mat sebelum nabrak. Dah ini ji. Saya tahu nak pernah itu pertandingan kok. Legend penet saya aling. Lu taruh karo gue di Mat. Pas orang yang rekan enteran beda. Sambil menaselan ni letolian apa? Salah siapa sih nabrak siapa hede Mat. Kenapa boleh deh? Dia mau ya Mat. Talat ini hede Mat. Pulakin po sang hede. May babaliya boleh. Sampai na jalan je pas bawa Mat. Saya bosan siapa? Saya salah siapa? Wah, oh hede. Wah, like cara retesan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cambang tofa iki megi, Mas. Oke, kulit TV, Mas. Wah sampean. Oke. Bener apa ya, Mas? Nten Mas kentro ngaturakin surat nih, Mas. Nunggu surat apa nih, Mas? Dah, ini kepada orang unia. Oh, oke, motor kelangkong ya, Mas. Iya Mas, Kimpon non pamit Pleman. Oke, Mas. Kelangkong, Mas. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa je, Pak? Lo tau iya ini? Coba buka, Pak. Apa ya? Wah, apa itu, Pak? Alhamdulillah. Dari rumah. Iya, aslinya kok ini. Lo noro tes-tesan cuy. Terus? Iya, tepang juga. Engkau si Ahmed dek tangguru juga ketepaan so perlu na tangguru. Deh. Kebenaran jong hede kan. Thank you, Ustaz. Dakku engkau minta tolong dede. Dakku kelaku jia. Mbak saya berarti hede. Minta tolong pakannya pekenyang. Terus mari jia beda atraki di rumah temor jang ya. Olah nang goca kabar lo kebaik kadi itu. Thank you, Ustaz. Hede ntar kan aja bola berdisi ke kanda. Anu, Ustaz, kuda kendro nyon sampung tuan sambian. Muka-muka ulah nikah man terlulus ya. Oh iya, insyaallah. Insyaallah hede bakal selulus. Oh, deh iya. Mek bisa ya. Aji ya saya kocak pero kana guru nak. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my message is